بله تماشاوانین هیچا روشا مافی مروی لترکیه کو جه 7200 بن پیکرنان زیرتر سال 2023 ده انجام دادن. محمد طاهر ساچاکlı نونری کمالیا مافی مروی لباکوری کردستانی دیاربکر میوانی منه سلاو بوده که محمد طاهر محمد طاهر نوها 7200 بن پیکرن yani حجماره gelek زیده جبو ساله که yani حساب بکد روزه ده جبیس بین پیکرنان زیده تر دکه ابنا در روزه ده لباکوری کردستانی سدما وان بین پیکرنان چیه که محمد بله وکی کو وجی آن زمان لترکیه اویا وکی ادی روشه که آسانته حسابان در براستی جدسبکا کوماری و حتی ویگا ام بیشن کی جان خال جبونا کوماری وکی تهدید هات وگرتن لهمبری وان ابو ایسال بیشن 100 ساله من آواکرنا کوماری جهات پیروز کردن هیچی او خالن 100 سال بره هیچ دوام کن بطایبتی جبر کو اف خالن تهدیدی جهولر آن بونه هم ایدی بجور بن پیکرین زده بن پیکرین لهم برین سیاست مدارا دبه سدما بن پیکرین مافین جنا مافین زاروکا مافین خباته همی بو هفو دوره ام کارم بیجن کو دو بدرش بدچه که محمد طاهر جانی تشتکات بیران و تشتان کریم yani داخوازا مافان داخوازین مافین روا yani mesela داخوازا زمان داخوازا ناسنامه yani ev داخوازی demokratik in şava dikarın bibin tehdit li ser komarek kerem ke rasti vaki komago bele 100 sala اشتم بیشم بیسمی ده که آوابونا کوماره ده اف خال کس آنجی کومن کم بیشن و کوماره آوا کرن وکی تهدید وانش خورا دیتن لسر و تهدیده آوا کرن بینن پشتی آوا کرنا کوماره سرلدانا شخصی بگره حتانی آگری سوازه حتانی بیشن 1940 işte پنجی ده لهمبر روشن بیرن کرده کو خواستن ماف و زمان کردایتی بپارزن و ورا قبول کرن برتکال هم بریوان گرتناوان و حتی بگرد سال هفته و هشته دجی داربین چه بوی و پشتی هشته اجی براستی ایدی وکی شرکی چکداری کو اف پرسکریک نهاته چاره سر کرن وکی شرکی چکداری جی ایدی دست بو و جی پی دجی براستی اف بن پکرن هر کودچه روش بروش زیاده تر دبه و حتی وگاته وکی کن زانن ده سال نوتی ده هزاران کس هاتن کشتن اف کشتن براستی هجی هنه yani هجی او پرسکرک دوام که جبر کو جوه دیتن و نرینا تهدیدی نگوهاریه اف پرسکرک مخابن هجی که محمد طاهر باشه تو زانیم جبو دولتك جبو عائلك حتى جبو شخصك اجرا نخوشي اجرا بروبلمي اجرا برسي غوا گوبين اسكرن چاره سري جي حساني ترتبي بيگوما يعني چاره سري چيه چاره سري با جبو كردان جبو تركيا جبركو هبونا برسا كرد زماني كردي ناسنامه كردي پیشیل پیشکتنا ترکیه جی دگری هر چقدر زیده تعدل کردان ده لی پیشیل پیشکتنا ترکیه و جواتا ترکیه و خلق ترکو ترکیه جی دگری چاره سری چیه کرم که محمد بله براستی دخوازم وکی استاتستیکه کی بیجم کرم لگور ترکیه براستی جی بیا دخوازم که وکی یکیتی اوروپا و دموکراسیا بیشن پیشکتی لترکیه جی آواب و چه و لی امر روشا ترکیه نرن جبر کو وکی کو مگو او دیتون نرینا نینی هیجی جهول رانه بیه اف پرسیرک دوام که نها لگور شرط و مرج اوروپا و ترکیه هم دامادن شهم بری هف تکارم بیشن کو گرتیگه هن ترکیه لگوریه اوروپای 4 قات
زیده ترتجان کی کسین کو مخالف و میجن همبری رایدارن کو نها خودی حکومن حکومتارن یعنی میجن حکومتن کی همبری وان برتکانی شامده تین گرتن تین بنچاف کرن اوایی که در حقی وان در لپرسین تکرن بده هزار حتی بصد هزاران کس جکار خو تی آوتن تی تهدید کرن لکوچه کولانا بگره حتی نی سرده گرتن مالا با اوایی که نباش معاملات تلوان کرن işkence تلوان کرن براستی هر چخاص رایدار دبیجن کو دموکراسیا ترکیه دموکراسیا کا باشه جی قارنه کو ام دبینن ev demokrasi براستی demokrasiya ka baş nîne hêjî li gorî îstatîstîkê wê û tiştê ku heyî wekî dewletekî rojhilatê navîn ku êdî mafa û demokrasiyê wekî xaleke sereke bibînin nîne her çi xas rêdar vêya bêjin jî em vêya jî di Kurdê dibînin em vêya jî di binpêkirina mafan de zêdebûna binpêkirina mafan de û hêzên ewlehiyê an jî em bêjin wezîfedarên fermî yên muamelê wan îlkul hemberî sivîla kesên siyasetmedara kesên derve û bigire hetanî girtîgeha em wextê li Tirkiye Mehmet Tahir ew mijarekî giring û te girtî desta yanî Tirkiye tu zanî 28 welatê endamên Yekîtiya Ewropa hene ev welatên endam bi taybetî ev ê ku dawî bûne endam yanî salekê du sala da dibine endam bila 3 sal bin Tirkiye salê 1960 ve xwestiye ku bibe endam yani 6 sal zêdetir tu welatek li Ewropayê proseya endamîtiya ev qas dû û dirêj nemaye yekî mijarên serekekekê Mehmet Tahir mesela welatên Yekîtiya Ewropa ji Tirkiye dixwazin ku krîterên Kopenhagê bicî bike ew krîterên siyasî ne bêguman pirsa Kurcî dikeve nav de welatên Ewropayê gelek zelal dibêjin ku Tirkiye divê nasnameya Kurd nas bike divê zimanê Kurdî nas bike gelo Tirkiye amade ye van pêngavan bavêje tu çawa dibîne Rastî ev ya girêdayê rayedarên Tirkiyeyê ger ku bixwazin ev gav pir bi hêsanî dikarin bavêjin û di demekî Kurd de jî dikarin bibin endamê Ewropayê di sala not û neha de dema ji bûna Ewropayê serî lêdan ku hat erênîkirin û wan xalê ku wekî got krîterên Kopenhagê werin cî eger ku Tirkiye wan şert û merca bianîne cî hem ji aliyê civakî hem ji aliyê siyasî hem ji aliyê aborî ve van xalan bianîne cî rastî di nav 10-15 sala de pir bi hêsanî dikarbû biketina vê yekîtiyê lê wekî ku me got em çiqa diçin em diçin li dîwarekî dieliqin em diçin pêş ve dîsa li wî dîwarê dieliqin ku ew dîwar çi ye ew dîwar binpêkirina mafên daha doğrusu nepejirandina mafên Kurdan e qebûl nekirina mafên Kurdan e gelek bi Kurtî ger tu bersivan bidê kekê Mehmet Tahir gelek bi Kurtî ger tu bersivan bidê tu zanî korbenda Antalya dest pê dike sibe ya dîplomasiyê ji gelek welata xelk beşdarî dike mijara îslamofobiya yekî ji mijaran e li Tirkiye Kurdofobiya heye dikarê bi Kurtî bersivan bidê Belê bi destê rayedar û polîtikaciyên yani siyasetmedarên heyî ve bi rastî tê meşandin dikarin vêya bi hêsanî bêjin gelek spas bo te birêz Mehmet Tahir salçaklı ji Diyarbekirê gelbin